Nyo ke nyo long pegah 3 truk, ba ulun drone, ata long dengar langsung yang nak pegah li abu di Kutang Kerung. Waten long sembut majlis taklim lang kampung, abu nak kun, long tanyang ba abu. Kadang-kadang nanti tak sembut, dipli, mati li, udah mati, hai buat lang kampung buat majlis taklim. Agak buat awak drone di. Truk tunggu, katan truk drone, kagak wo tunggu. Menan-menan lah. Padung-padung drone tak saja. Ilamat laganya sih, long tanyang babunya, aku gimana caranya? Nyo tengah elit aja dari daya tak sembut dengan pojok tak. Bagaimana cara? Mana juga bu? Tak kirim tunggu yang kau sembut daya, tak kirim juga tak kampung, tak bawa kampung tidak tunggu. Bagaimana cara mantu ke dia kampung? Tak jauh balik-balik aja ke dia burungnya. Jauh ke tunggu yang wah jauh balik-balik aja ke dia tapi hek ke dia yang boleh dia. Nekeh, dedepu tertrek. Kamu kah? Malah anak kekun. Kan menan baik dah. Nyo lewe nyo pan sembut. Nang padung-padung par. Menolong pegat. Sembut aju bak kampung yang kat sembutnya, insyaallah taala wate istirahatna. Pajan tak istirahat abu. Na sembut aju bubit-bit, bek pre-pre. Hana lampu neme panyot, lang ujian neme payu. Pegah bau urang kampung. Ana apa yang rame urang. Dup-dup yang na. Tapi hanjit putuh beut. Tiap-tiap wate kayang terencana. Kah kata mah lagi malam yang kana. Menyetekedi netim laganya insyaallah lahi balai pengajian yang kaji tapiuh daya. Nah sembut lang kampung sampai lahi daya. Cahaya ilmu majlis taklim ke dia ulangit, getanya oleh malaikat, gejawab oleh Allah. Yang cahaya ilmunya daripada umat Muhammad, umat Nabi lo yang ulung saya. Cok cahayanya putren pan itimo, kuwa baksod. Nyan ke nabu. Wate cahaya kagak putren baksod. Cahaya yang berkembang bacut-bacut. Pun jid ke balai pengajian. Dodo jid ke balai. Pun jid ke balai pengajian. Dodo jid ke Jaya Ubud. Menyemantang bertahan majlis taklimnya. InsyaAllah akan berkembang menjadi daya besar. Tantangan bagi lung watenya tenekan liabu. Tapi demi bak lung mita solusi pribadi nyangan ke lung laki din bak abu untuk lung amalkan. Alhamdulillah syaram tua na gampong saboh idih di jinim gampong lung sembut watenya memang lang gampongnya hana urang beut hana urang beut trip-trip hana mungkin lahi balai pengajian uronyo na balai kanambo karena anak mit medagang saya peluk pane urang tro na urang salah tidro buraya yang beut daerah jinim gemekawin kena gampongnya. Gitu pula urang kampung gak nyen guraya bak tanah sabuah pasantren raya. Gemusyawarah urang kampung ke pakat pedang balai ke ganyan. Lung wo kuta kruang wate kajan deh pedang balai kali resmi. Lung wo kuta kruang le pegah babu. Nya abu lagi don pegah. Puanya kana daya ai kampung di. Nyan ke Inna Allah wa malaikatahu yusalluna